Amen. Hallelujah. Main ko kalangan kiyong kumi. Pwede kisapul mo mimasan. Kumi coach men kachin kapayata. Masan tong kits. Main ko kalangan kiyong kumi. Iray kan mapanrong. Iray kan mapanpirong mur. Main ko kalangan kiyong kumi. Kumi kachin open ta. Palingan naman naman kits. Our eyes, our mind, our heart, pues sengkak kilang, sengkak. Lord, know your will na nats more. Kung ikitsin masan tong gits, kung sabulun masan, kung ikitsin kapayata, o meliray ka mapambil, memoryong o aleti, kung ikitsin bless. Israel, in Jesus' name, Amen. Hallelujah. Muna ipantulay menuyay kabangkalangan kiyong coach. Pwede sabol makalangan o limbak doon eman kichail at chail maur. Hallelujah. Imensierong kichail nan matupayo. Rejigicik eisak walu lel riisak riyaw ngayon sa Jesus kachin malibe na warengo. Ibang watagang kichail nan nilogan way emasani. One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, also called Peter, and Andrew, throwing a net into the water, for they fish for living. Jesus called out to them, "Come follow me, and I will show you how to fish for people." And they left their nets at once and followed him. A little further up to the shore, he saw two other brothers, James and John, sitting in a boat with their father Zebedee, repairing their nets. And he called them to come too. They immediately followed him, leaving the boat and their father behind. Hallelujah. Wasa chika tetong gichail duen, Jesus agachin malipe na warango. The first time that he called out for disciple, niya iso megachin chapiyata ministry. Pugsaroga tetong gichail ma Jesus niya iso me alu, ye liman set at teso, ikilangata, yay berian riaman yay Peter i Andrew ni yay sedin Galilee ewiya wasan market, wasan chubene, wasa kay marmaskobene, purengka kuya business, rengka kuya aray maur wasaw, opil wasan light. He saw two brothers, Simon, also called Peter, and Andrew. Niyan sumigilang at apuriano, ye Peter and Andrew, pagsalamasa nima, iray malaan, apapene, ye aray neto, tawiwiya aray neto, pwegi sang ni aray light, o ye koletimam, parengkak netski, tepil maurki, nintuan pagsarawaya masa nima. They throw a net into the water, for they feast for living. Wasat sikat itong kichail me, Israel, wiya aramaskei, ye me wiya na light, weki arail maur, me rarabarbagi. Niyan siya ma Jesus kahit wasaw, pacawan masani, ongira, ye berian wets, antir Peter, ison, i Andrew, amasani, "Come follow me and I will show you how to fish for people." Aramas pugats irailuya, aramas kame lalaiti, men nets, kanarail, meogochi marabangak memaurki. Aposats katetong gichail ma Jesus lukwari rail, porengkak become a fisher of men. Rapansola, son laiti mam,
Abraban utlaiti aramas. Jesus iwasame golaiye ilikuari na warengo when kak disciple idem. Rengkak follow Jesus Christ. Rengkak itawin Jesus ina warengo. Buksaragat itong gichail ma Jesus masani, come and follow me, and I will show you how to feast for people. E masani ma ipang kasalayanguk, yamuman atay panlaiti aramas. Hallelujah. And they left their net at once and follow him. Iray kasyela, arail yay ugo, o itawan la Jesus Christ. Jesus niyan somme ebil kach ko tila te alu ekis further sang wasaw. Ibil kilangata yay riyaman berian yay John and James. Wakatitong kichail may yayang arababaw yay sabati. Jesus pilip masa niyong ra kumay itawani ito. I will make you a fisher of men. Hallelujah. Pugsaramasan ni Matay, immediately, kesela songgoros, yangaki, arababaw. Hallelujah. Tamay man watong kichail ranwats tuen, Jesus akachin malipe, yay nawaranggo. Kayo, Jesus, ekola wasama, aramas socha weweki tuan Krais. Ekola wasa mi raisay gincha kamelele Krais. Ekola wasa mi raisay gincha weweki tuan i. Achayil mission te achay kalok te achay koiroir kichaylan focusen aramas me unbelief, aramas me unbeliever, aramas me saiginche luka Krais nanaray maur. Hallelujah. Jesus ekwala wasa may raisay ginche utan into it. Raisay ginche kamelele who they are in Christ Jesus. Ikwala wasaw teketla wasaw when malibe aramasko we enkak rengkak itawan Christ, porengkak become a followers, porengkak become a disciples, porengkak teach Israel duan masano. O itawan tama Jesus huya. Hallelujah. Pugsaro katetong kichail nan matu ay sakeo. Riyay sa kwalo katetong kichail kumay kotrey, kumay mapangatarangan. May kiyong iya ang may merusingkan. Buhay ay menusigats mamarara. Kilang kasempalin kumuyong ay ranwits. Niyay sa magichay moitong Krais at ay maur. Kichaylan focusing irail kan masaygin siya luka Krais na ray maur. Irail kan masaygin siya moitong Krais na ray maur. Irail kan mamiminay songan maur suwat. Maur masotang mau. At ay focus. Focusing irail kan nauta saygin siya luka Krais na ray maur. Soche arail poson ng Christ Jesus. Isong naramas ko makolokol songan kachow-chow. Isong naramas ko makolokol songan maur masoche ko na yung kupuranggots. But Jesus masani. Masani, come to me. Irail kan machow-chow lar nan amay menusing kan. Irail kan masaygin siya wewe kituan Christ. Irail kan makolokol maurin samba. Irail kan ma-enjoy ye mo rin samba. Jesus, hiwasaw me ekokolay hiwasaw me Jesus Christ. Focusing ye. Irail kan masaygin siya ye may talame koros na ray mo. Pugsaro ka itong gichailan matu ye esekew irechikikri sa kwalu bang watagang gichailan masani. Come to me all of you who are weary and carry every burden, and I will give you rest. Jesus masan wasa at kumay kotorey, kumail kan mapangatarakan. Kumay kotorey, kumail kan maanki worry, te ketirop kila song jojo.
O peini masani me bang katskiyong komi e bang katskiyong ye reswich de pepolwich mour me pepol mour me saletek mour mau kachocho koros Krais kelep makak kisanguk kachocho koros Krais kelep makak kosore la sanguk eri aga sempalong komu yung ay ranwich me achail focus achail witness achail koiroir te achail kalkaloki umasanan coach kichailan kowi wasa mautan rasaigin chawewa kituan kauno o irailkan ma chow kila songan nour masocha kunang kupuran coach ikamelele ma machocho enjoy maurin samba hallelujah eleler an show makichayanane kaloki umasanan coach ong irailkan masocha libilibil mamalan enjoy maurin sambawach maurwach masocha kunang maurwach me utan socha kunang aramas en maurki aramas irail enjoy songan maur masocha kunang kupuran coach eri Jesus masani me ikelep makakisang kachocho ikelep makakisang songsuat ikelep makakisang shumaw ikelep makakisang songan curse songan and chepela wutingkan and chepela wunani kan and chepel ye destruction kan te perening santa me alale men kasaliel te alale songan masocha kunang kupuran coach kelep ye Jesus Christ magakisang peini masani wasats me take my yoke upon you let me teach you because I am humble and children at the heart and I will find rest and you will find rest for your souls kelang tene kapan tiar om bepol kapan tiar om saletek kapan tiar mausojik kapan tiar mayaw niyan sumukumpan kiyong Krais om kachocho om menusingkan tame kamalan ususikan sa wats tame kamalan kolokol an sa wats tame kamalan ye memaur ki an sa wats me pit mesocha kunang kupuran coach Krais kelep masani wasats me watong ye pangay kelep makakisang ikamelele me song che kan makametameto me ang kakisang ikamelele me Esteban kisangok ijame panuya epan kalautela om punot kalautela om kachocho kalautela songche ikan megawawasili imanan karachiyok my brothers and sisters in Christ Jesus magaweman miminan kachocho miminan pacho miminan maureo mesoche kunong kupuran coach yang perperenin sampa melanen joy maurin sampa iman katedenguk ma Christ masani wasats come to me kotong ye Jesus masani ngay kelep magakisanguk ngay kelep magakisang songan kachochong ngay kelep magakiyanguk ye maur pepol erimanan karachiyuk magaweman me leler an so ew te magaweman me mimir nan norwach me kakak moin kokourur liki moin kakak wiya tato kekelail moin kakak wiya changachang seli moin kakak enjoy song chekap nanam maur deep down nanam maur nanam mongyong utan kemiminan chocho kemiminan kachocho kemiminan punot kemiminan maure mesocha saletek chepel kakaon amaur chepel makagalwa amaur kekilang menanam maur utan empty kegilang menanam maur utan emptiness namimi iman kasalayanguk wakatedunguk irawach na Jesus masani kotongya Jesus imawiyan melalo maur so sumaga kulang sam maso Jesus Christ son ay sakpay watedung kichail matu ay sagaw riyesak walu ekatedung kichail ikelep nakakisanguk kisangya ng kachow-chow nan punot nan tame menusik magamananwa Jesus masani watongye puikelep mabangka kisang i kachow-chow hallelujah ngayon sa Jesus Christ kilang lang na waranggo ngayon sa malipay Israel mimin ng kachow-chow Israel mimin ng punot Israel mimin ng songan maurew masocha kuneng
I masa ni wasach kumay gotong ye. Come and follow me. Po yen teach kumail. Yen trainee kumail. Yen patagem kumail. Yen kaselem kumail the way. Niyan siya na warang ko irail immediately ye kaselam me koros. Hallelujah. Wasaw ye nan kalili. Ewiya wasa me utan. Taun me aramas ko beneye. Poreng song kay mawiya wasaw. Wasan me mela next light. Find the song chikan. Market chikan. Of Jesus. Niyan siya me kilang rail. Lukwari rail. O malipay rail. Pwede kiya kilang nanta marami milaleo. Himasani, come to me, and I will give you rest, and I will give you a humble heart, and I will give you a gentle heart. Hallelujah. Niyan sa waja na warang ko, iray, ye, kukulasang masaw, kukulasang semaraw, ni John and James. Kasi la me koros, o itawan la Krais. Mango, lukuarwat me Jesus mamasani. Kay din, ongoche Israel ko, namiminan time watch. Nan 2,000 years sa mulara ko. Pilong komoy, ongay answer watch. So sa mga kots makakasalat na aramas. Kapambil go through song koros, kapambil enjoy life koros, kapambil enjoy the mabil miyan no mo nila to so sa libil, kyan kiko po koros song kan, yet so siya ang bapol. So siya ang peace, so siya bapol you, nganin bapol mirem. Tuwa siya punot, mawiwiyawi. Ligan Krais kalep, mabanga kisang kumoy. Hallelujah. Keryaw may man sa wasigin kichayil, Jesus, niya masanin nan irachigicik, yay matupayo irachigicik, yay isektua masanin, Jesus call out to me, to them, come follow me. And I will show you how to feast for people. First, kichailan ko to ren Krais, puen kisang kachauchaukan. Keryaw, kichailan follow Jesus Christ. Kalang, Jesus niya katsto ni sambawats. Niyan siya melikuari aramas. Poreng kak itawan Jesus Christ. Inininsan salma ba niyan siya ma Jesus Christ, ye katslaw kilang aramas ko. Inawarong ko, iray malan, yay lalait. Malipay rail, niyan siya maramalan, lalait, wiwiya aray net ko. Niyan siya may masa na yung rail, o malipay rail, iray kasi la songkan. Manintang gichayal, niyan siya may iray kasi la songkan. What a life-changing ong aray journey. May rail pilata, may rail answer, and coach call. Iray answer and coach, yay malibilip. Niyan siya Jesus Christ masa na yung rail. Yawan lingan, yawan kasilen. Niyan siya may rail, yay itawan la Jesus Christ. Jesus, eso siya pilikul kuwari kichaylan, koto chore, o kichaylan ya follow him. Kichaylan ta, yay utan, commit ourself, our life to him. Kahit ang kichaylan enjoy siya, bil salvation. Kichaylan follow him. Karyaw may isaw siya kichayl, kayo come to me, mawewe kikana ko, tereng coach, puen kisang ukachucho. Karyaw, follow him, follow me, follow Jesus Christ. Ken itawan ye Jesus Christ na lambaw. Kalang, kahit ang kichaylan, kila siya atay kachucho, erimawar. Kichaylan, kila siya tama atay punot, te atay peren malakan, erimawar. Emen komo yung ay empil itawan Jesus Christ. Hallelujah. Nan imawa sa masa na nan rechik ay sektua masa ni Jesus call out, come follow me. Kalang kichaylan, mo itong Christ na sa mo, o pilitawan Jesus. Mawrwats, kaiten po kichaylan, enjoy siya mawrin salvation. Kichaylan, commit ourselves to him. Chaylan itawan, lalibuan Christ. Nan every footstep ma Jesus wiya, everything ma Jesus wiya ni siyang bawat, kichaylan itawan, kichaylan follow. Hallelujah. Rimeo maasa ni wasats ma, kichaylan ta, follow Jesus. Follow me. Main ko lukurwats, the malabilibwats, kay den kichaylan, kila atay ka chow, luka Christ siya na natay maur erimawar. So,
kicailen follow him. Kilang niyan siya magkicaypan itawen Jesus Christ. Kicaypan learn song kay na chay mo. Kicaypan wewe ki song kay na chay mo. Kicaypan kilang song kay na chay mo. Song kan magchay so cha wewe ki. Song kan magchay so cha kilang. Song kan chay say kilang utana pang kasaleong komoy ongay. Hallelujah. Niyan siya may mo itong Krais ay mo. Iso cha kila cha ay kachow ka. Tama ya. Ipilitawan la Krais. Pag kita i-follow Krais, pag kita imenwewe kita makuperang coach na naimor. Magawa man, men esa ta makuperang coach na naimor, kanane itawan Krais. Lang kasyana itawan eo momotso, kasyana itawan eo ministry. Apa buko, eo wasan kautek, teo wasan om bangkak, receive bil mga palingen. Focus kanitawan Jesus. But Jesus masani, I am the author and finisher of our faith. Oh, glory to Jesus. Imewya chapi o bil imula mekoros. Erniyan siya Jesus masani, follow me. Eso senta, follow my religion. Follow my denomination. Follow my ministry. Follow, iya chakan. Apo masani, follow me. Wewe kichayla ni tawen ye Christ Jesus. Jesus mewya kalima ben mekoros. Hallelujah. Wasan kautek ta wasan kakakerta. Wasa ako yina ministry na momotso kan ye wasan kichaylan wrong masano. Kichaylan ya out kimasano. Utan focus itawen kanitawen Christ Jesus. Tuwa cha Paul pataki yung Israel ko sa ulang ko. Kumail itawen niya. Tuwa chay kinitawen niya Jesus Christ. Erika siyang palong kichayl main ko. Kahit yung kichaylan lugay sa Christ, puwen kisang kichay kachow-chow, ap kichaylan follow. Oh, glory. So, itwasaw, me emalupanawar ng ko o ko saya. Ibang kisang chow may kachow-chow kan po, ay kachow-chow ay pertenen mamaw ma-easy. So, emasaniten, come and follow me. And niyan siya magkapilata Christ na nambaw, kahit yung kampilata sa puwen kisanguk, o mananakan ken kisanguk om kachow-chow. So, emen komo yung ay, biliyang itawen to Christ Jesus na chaylan mo. Kichaylan follow, kichaylan itawen. Oh, glory. Erima kichaypan itawen Jesus Christ. Utang kichaypan na nane, watak masano, kichaypan na nane, kapakap, kichaypan na nane, fasting, kichaypan na nane, pukon nan, the gift of the Holy Spirit, chaylan na siya chay gift, chaylan na siya chay talent ko, especially the gift of the Holy Spirit. Erika siyang palong kumuyong ay, kichaylan ta, yay, itawan Christ, puwegi pa inimasani. Kasilu, I will make you a fisher of men. Klang, kaiten, pagkichaylan kila chay ko chow, kaiten pagkichaypan itawan siya, ap Jesus men trainee komuy, opilingay. Oh, glory to Jesus. Amen, make you a fisher of men. Amen, uya komuy en siya momonompambil catch fish. Fish may koskosiya, ye can catch aramas. Now, kaitem pagkichaylan, catch aramas te parogati aramas, pagkichaylan, okay, chochola aramas me, okay, labapan. So, wasache mama sani ma Jesus, mama sani wasache me, I will show you how to fish for people. Ma Jesus ma sani ma kichaylan how to show and train kichayl how to show us how to catch people. Utang kichayan na catch people. Catch people may koskosiya kichaylan watong aramas nan Wayne Watch. Hallelujah. Kichaylan wato aramas nan Wayne Watch. Kaiten ay ministryo, kaiten ay momotso, men tintirla aramas. Main ko, masano makinwakit mo yung aramas. Apacay focus, magkichaylan parogiti aramas, kichaylan catch aramas, masalong alar, puran koto nan Wayne Coach. Renaan ki kamaurla. Niyan siya mere, an ki kamaurla, rakisang aray ka chow-chow.
Niyan siya maragisang aray katsugo, rapampili tawan la Jesus Christ. Niyan siya maray tawan la Jesus Christ, rapampili become a fisher of men. Oh, glory to Jesus. Niyan siya become a fisher of men. Mawewegi, trainer, watager masan ng goats, ronger masan ng goats, wiyaer tama kupurang goats. Train ta om spiritual life, puen kakakirtanan mo rin sa ulang. Pugsaraw masan iten, nan matu, riisak walu, riisak tuwa ka itong kitsail. Go, and make disciples. Hallelujah. Coach, ye Christ Jesus, and malupay kitsail, pagkitsailan ka kayo, tsailan salatek sang nana sa katsocho. Tsailan mo itong Christ at say mo. Karyaw, kitsailem itawan la Krais. Kay tenitawan la emomotso apang fokuso i Krais. Hallelujah. Siyendam momotso de ministry ken kosang lale. So, fokuso, mentality de mongyong, mindset, en kak focusing en itawen ye is Jesus Christ. Pumakapan itawen momotso, makapan itawen aramas, eri, kapang kaya puputi, kapang kaya salongala, kapang kaya tiyang, sangnan, no risolam. Makapan utan, focusing Christ, itawan Christ. Hallelujah. Kasilu, aten, epan, wiyay komi, te wiyay ye, chailen kakasela tuen, parokiti aramas. En wato aramas, nanuing gods. Nawarang ka, disciple ko, tamay rawya, irail ese, ye catch fish. Paini masani, mets may bansola, catch fish, may banut, catch aramas. Yung mana chay pang catch aramas, yung mana chay pang koway, parokiti aramas. Chay lang ko lache, aleuk, ko parokiti ki aramaso. So, ken ko lache, ale, keso ko, koskilang aramaso, puen kang keso. So, maingo, pang koway, poken kak wato aramas nan wing gods, you can share masano. Make them know about Jesus. Make them become a disciples. Make them to know about Jesus. Poreng kak set free. Disciple them. Hallelujah. Kamang Israel. Nurse Israel. So sa Israel. Songan socially bilbil ni spiritually, socially bilbil. Ren kakirta. Hallelujah. Jesus niya isom emasanima. E pulikiti me tuwa mano. Atame utuya. E kola o rapaki eman masalang olaro. Yimuman komo yung ay kichailan catch the fish. Yimuman komo yung ay kichailan rapaki yay aramas. Kichailan koway wasa mautana nane ye Krais ye. Oh, glory to Jesus. E kisampalong komo yung ay kichailan utan. Go where the people need. Pagsaramasa ni magichailan catch the fish. Kailang the problem today, we are so focused on catching ye aramas ken kakao ni Israel, ken domain ni Israel, ken rule Israel. So, kichailan catch people to bring them in the kingdom of God. Diyan siya magkichay wato Israel, kichail kamang Israel, ya apali Israel, kichail sa Israel, pureng kakirta na mo rin sa ulang, pureng kakpilko out, po Jesus masanin nan matu, ye risik walu, esik tuwaw, go and make disciples. Hallelujah. Jesus masani, go and make disciples. Go and make disciples. So siya masani, koway ko kamaurlay la, okay maur. So, masani, go, teach them, make them believe, make them disciples, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Oh, glory to Jesus. Imo asaw, but Jesus, mamasani. Mango, come to me, and I will show you how to fish for people. Ime manan karachi komi, and karachi, pureng kakela kay gichail, especially our partners, our friends and family, wherever you are in the state. Iman kakela kayuk, keter tipentong is,
depend on Christ Jesus, depend on masalan coach, read the Word of God, pray to God, fast niyan siya magkaban, men fast, bukan kak-out-out ki, o niyan siya magkampangwiya sa bugots, pangwiya, mong yung magkababel, to the outreach, make disciples. We are spreading the good news to bring more people in the kingdom of God. Hallelujah. Kalanganin masalan gots, kaunin kaching kapayata, sa masan imiman kakelagay gichail, komuyong ay, we become a disciples when we receive Jesus Christ. Niyan siya chay receive Jesus Christ, kichayanane, bil, koway o laiti aramas. Niyan siya magichay pan laiti aramas, chayanane disciple Israel. Hallelujah po rin kakakirta. Makaweman maplikakien mautang ke become a disciples. Polko out wasakan, makamiye, polken kakuta, make disciples, wasa makamiye. Hallelujah. Chayte, kilang lahat siya iyaw na ramas magabangka kalokeng up. At least, one family, kenutan, share masa ng gods, kakay railda, share masa ng gods, make them to become a disciples. Kabang, kamong Israel, ang masa ng gods. Kalanganan kauno ang gatsin, kapayat sa pulmasan, o iyay kapagap ko chen, kapayat ang mekon ros, o ray ka mapamberong, ray ka marongayat, ray ka maletier, kitchailan spread the good news. When we become a believers, when we become a followers of Christ, when we become a fisher of men, we need to go and make disciples wherever we are. Hallelujah. Amen. Kalanganan coach, kalanganan ko promail, coach, and kapay kumail da. Father, thank you. Bless you people. Bless your word. In Jesus' name. Amen.